Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasinged nga aggayam da Vanessa ken Malo. Namamuda iti kantin ti duwang aggayam, adagari ken Conrad. Iti damo a panagkita dagiti upat, adda na idumduma anarik na ni Malo ken ni Gari. Iti maysang aldaw, sinagutan ni Gari ni Vanessa, iti sabong ken tsokolate. Nasair tirik na ni Malo, iti naamuan na. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wan, ang kuyog tan, taada kayat ko apagsaritaan ta. Anya ka di ti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na, idinadamag na nga inikam iti sabong. Adda ka ayan-ayat ni Vanessa? Wan, aday jay abroad. Nabayagan aka ayan-ayat na dayjay. Adda gayam ka ayan-ayat nan. Kunak no awan. Siyak ti awan ka ayan-ayat na. Tadi pa'y dimtang ti kagasat ko. Agpada tangarod no kasta. Jak mamati nga iti day ta kinataer mo kat awan pa asawam. Katsika, iti day ta kinapintas mo. Amangan no adamat ilimlamang mo nga asawam. Mailamang ayamat ka asawa. For your information, awan asawa. Ken, awan mat boyfriend ko. Italaang ada ng sagot kan ni ma'am, saan ka day? Wan nga raw, ngam di mo amua, no adda bang sagsagot ken kwa na iti opisina. Wan matkit di Impakabil ni ma'am iti vase di sabong, nga impaitadakan ka. Nagtaar day di a manager, anang isagot ken ni ma'am. Kasta ka day? Manager ko lang samad. Wan, amangan nusong batan ni ma'am day jay, tanagtaar. Uray na taer, no saan akursunada ni ma'am. Hello, Mama? Hello, Iha. Kumusta kan? Adda ka din agar-aram kan ka? Ni Mamamat. Kayat ka din ang makiasawa, Di na magkulaan mo't Agam, awan dakas na anak ko. Adda kan iti husto nga edad. Saan ka di? Agam, adda ka din? Kasla-kastan, Mama. Ngam, tingitingak pa'y anaimbag. No makiasawa ka, agawid kami dita Pilipinas. Ha? Unay kat daytan Arabak, Mama. Sa anak pa'y ang makiasawa. Saan adakas, Iha? Tapno adda katakunay-nay mo iti biya. Sige, tano makita ka na pud no ti agdatdaton kanyak. Sungbata kon. Agam, saan ka kumanga agdardarasudos? Wan, Mama, matungpal. Sige nga, Rod, Iha. Bye! Bye, Mama! Saan naigagara? Ngam nangag ko ti saritaan nyo, ma'am. Sungbatam ka din ti agdataton kan ka, ma'am? Anya ti makunam, Manang? Awan mo't kit di ti maibagak, ma'am. Napod mon samot ti agdataton kan ka. Ngam, madlaw ko ang nasakit tinakam ti gayam ko. Agayat sa kanigari. Saan ka di ako nam adinamag mo ni Sir Gare no nagdaton ka ni Nurse Malo? Wan, Manang. Ngam ko namot ni Gary. Arinabak na kanulaang ni Malu. Ngam kanayon mo't nga umay dito ni Sir Gare, ma'am. Panagkita kat napudnukan ka. Alamat na, Vanessa. Sumbatan na kon. Urayan niya nga oras. Ikasar ka. Iti urayan niya asimbaan akayat mo. Nalabas mat daytan. Mabalin ayamot ti mamin ano nga agkasar. Tapno lang mamati ka na pudno ti idardarirag ko ken ka nga ayat. Nasudi ti panagayat ko ken ka. Di nakto nga ta pasangitan. Wano, isukat. Saan to, Apolos? Nulakat na pudno ka kanyak. Di, sige, sungbatan kan.
Ha? Agpaiso ka di? Di ka di mangrabrabak lang? Saan? I love you, Gary. Yes! Kamaudyanan na. I love you too, Vanessa. Nudyak agkamalay. Sinong batam ni Sir Gary, ma'am? Pag ko naamat, manang. Pero mi ngamin aragsak na itay, ma'am. Oray na kalabi nagkat nga insala. Sinong bata kon, manang? Ay ayatakmat ngamin ni Gary. Kasungsong ba't mo pailaang kan kwa na? Ngam, yaw awis nanti kalaysa. Wan nga, Rod. Agurayak pa iti sumagmamano ka nito. Masapol ang makaawid pa'y damamakan papa. Sigurado nga agawid dagijay ma'am. Manang, saan nakata nagkamali iti desisyon ko? Saan mo't siguro, ma'am? Hello, Mama. Ada ibagak. Ni papamday to, iha. Anda ni mama iti restroom. Oh, anya da ita. Good news? Adan kaayan-ayat ko, Papa. Iso nga agawid kayong diti Pilipinas. Ha? Makiasawa ka ka din, iha. Iso nga rod nga agawid kayon. Tamakisarita kano kada kayo, dagiti dadakkel ni Gary. Saan kayo matan nga ubing? Nuan yaman, tinapagtulagan yo. Saan mi atub nga rin? Agtalag kami unay kan ka, iha. Okay, Papa. Thank you. Basta ada kayon to nagkalaysa kami, ha? Ariglado, matungpal ti kayat mo. Agyaman akmanan, Papa. Sige nga, Rodan. Bye! Imawag ni Vanessa. Adda kanon kayan ayat na. Iso nga agawid ta kanon tagkalaysada. Oh, makaawid tamot laangan. Ala, rugyantan nga ipagnadag iti papeles ta. Sige. Saan ang makapagkudkod ti anak ta? Saan mo ta mabalin adi ta atindaran ti kasar na? Ang mga nuuray ti anak ta dito ay katagbakasyon, maet. Nalabit akas ta. Maminsan laeng ang makikalay sa tikabsan na. Alangan adi na atendaran. Oh, mailiwakit din iti Pilipinas. Masikuran akong ditoy. Wen nga rod, ang kapilitan aditoy ti pagnaedan ta. Ta ditoy kat nga rod ti ayan ti doktor mo. Hello, Vanessa. Nakaawag ka man? Rumarta ka di manan? Saan, friend? Adala ipadamag ko kan ka. Napatagsakit ti padamag mo, ha? Sigod, no aday bagam, umay ka dito apartment. Sapay ko matamaragsakan ka para kanyak. Anya ka diday taapakaragsak ako nam. Di nakmat pagkagaran, ibagamon. Sinong bata ko ni Gary? Agayan ayat kami. Anya? Sinong batam? One friend. Ay, sige, bye. Saan ang mabalinda ito eh? Diyak ipanubos. Ay, ayatak ni Gary. Awan ka iti madlaw mo, ma'am. Madlaw ko nga anya, Manong. Nadlaw ko asan ang naragsakan ni Nurse Malaw. Iti impadamag mo. Kasta nga ron ti madlaw ko. Basol ko ka din, o gayatak ka ni Gary. Awan apulos basol mo, ma'am. Karbangam dayta, tawan mo't asawa ni Sir Gary. Agpada kayo anawaya. Ididamo asinagutan nak ni Gary. Imbagamot ni Malu, asinagutan ka nomot iso ni Gary. Ngamsaan namat nga inaram ni Ma'am Malaw. Si kamat ti inaram na. Iya purayo mo't ti amin. Ipagpagnayo mo't gaya man ti panagkalay sa ayo, Pards. Agsagana ka kitdi. Tamay saka aninong. Ay kat di ka payan iti dayta. Angam, aguri ka. Gayam ko anak iti kasar. Oh. Di awagan kanto iti ninong. Saan ka di? Kasla sintonado mo't adenggan. Apay ko maasintonado. May met, besman ko ma.
Numabalin la ko mga agbest man ka nagninong ka, o di may mayat manen. Ay, saan mo't amabalin May salaeng. Angem, may mayat no ninong. Tas sika ti pan nakaamak. Ha? Kanayon nak ngamin abagbagaan. Awisan ka iti may sa date. Mapanta iti may sa resort. Kaano ka di, Gary? Sika ti mang pili no anyang haldaw. Day awan na ka-schedule nga appointment mo. Okay. Wan gayam, adaman damagakan ka. Nagkit-kita kayo ka di ka ni Malu? Itinabii? Saan met? Apay ka di? Medyo makumikumak ngamin. Diyak pa'y nakapasyar iti apartment na. Jaknap na pa ni di ospital. Nagkita kami idi at da binisita ki Jay. Dinakmat ngaminan aw-awagan. Di met pasdek mo ti paggigyanan na. Mano ka di ti singir mo kan kwa na? No, adabasit nga itad na. Ala aklatan. Ngam saan aka na yun? Kastagayam. Nasaya at kaagayem no kasta. Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Wen, sir. Idi pa'y addadag iti dadakkel na dito Pilipinas. Siya kun ti driver da. Nabayagan na kiti dadakkel na di Amerika? Nabayag damot tan sir. Napandang amin impaagas ni Sir Ejay. Isungain talagda ka ni Vanessa, tinegosyo da? Wen, sir. Idi pa'y laaddada dito Pilipinas. Ni Ma'am Vanessa tinangiman manihar. Anyang iti sakit ni sir mo? Diyak man maawatan, sir. Puso kon kidney sa kanaw. Iso nga, mapanda ipaagas di Amerika. Onya, naragsak ka ni, love? Unay-unay, love. Sapay ko mataka na yung taan naragsa. Namnamaam day ta, love. I love you, Vanessa. I love you too, Gary. Umadanin ti kasarta. Datan ti kararagsakan aparswa dito'y lubong. Ngam, itapay laan. Naragsakak no addaak iti sidong mo. Kastak mat, Vanessa. I love you so much. Si kamot gayam, Nurse Malu. Umay ka, umunag ka Adda ka din ni Vanessa? Awan, ma'am. Napanda nag-date ka ni Sir Gary. Anya? Apay adidak inawis. Salbag dagiti atwa. Ada ka di madi nga imbagak, ma'am. Nagsabat mo tanday takiday mo. Awan, gitakan. Awan mo't gayam ti amo. Ma'am, mabalin mo mo ti agsubli inton bigat. Adan to siguro. Anya? Inton bigat pa'y laang ti isasangpot da? Anyang iti naramid da iya na pananda? Mapandamot siguro ag happy-happy ma'am. Amumatan ti agayan ayat. Imaya, kaimbaga ni Manang Carmen, anapan ka kano iti mansyon. Imbag man, tanapan kayo nagpasyar. Di nakpay inawis. Ni ngamin Gary tinagawis. Napan kami nagpasyar. No siya kuma tinagawis, mabalik nga inawis ka mat. Madlaw anak karagragsak ka. Imbag man. Umadani nga minan ti kalay sami. Anya, nabiit kayo pa'y laang agayan ayat, kalaysan adagos? Agin inayat kami. Kat kayat may magtantag simpa. Wen gayam, sika ti alaag a maid of honor. Anya, maid of honor? Wen, agsipod ta sika ti kasingadan agayam ko. Umanugot nga tanimalo, nga iso ti agbalin a maid of honor. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Maudi ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD
540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.